Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita teman-teman. Nah, kakak ingin masih mencari mainan lagi teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira di mana aja kita temukan mainan tersebut teman-teman? Yuk temenin kakak untuk mencari mainannya. Let's go. Wow, apa teman-teman? Wah, ternyata di sini ada lahan kosong yang sangat luas teman-teman. Nah, kira-kira mainannya apa aja kita temukan teman-teman? Yuk kita mencari lagi teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata sini ada kandang ayam teman-teman. Anak ayam sudah pada hancur teman-teman. Yuk kita mencari kira-kira di mana teman-teman. Wow, di sini ada kandang ayam teman-teman. Wow, seperti sudah rapuh teman-teman. Kita lihat teman-teman. Wow, ternyata kosong teman-teman. Wow, oh apa teman-teman? Wow, ternyata ada popit teman-teman. Wow, ada popit apa aja teman-teman ya? Oh, ada popit ayam, kupu-kupu, dan bebek teman-teman. Wow, kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, mantul. Wow, sini kandang ayam juga teman-teman. Wow, seperti sudah pada rusak teman-teman. Wow, apa? Mantul dong. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada Upin Ipin teman-teman. Wow, lagi ngapain teman-teman di kandang ayam teman? Wah, lagi ngintip siapa teman-teman? Wow, mantul. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, banyak ranting-ranting pohon yang jatuh teman-teman. Gimana lagi teman-teman kira-kira? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada topeng ondel-ondel teman-teman, bermuka merah. Waduh, widih, mantul. Nah, apa teman-teman? Wow, ternyata ada piano juga teman-teman. Wow, kira-kira pianonya bisa bernada dan musik teman-teman. Yuk kita nyalakan teman-teman. Wow, ternyata dia nyala teman-teman. Wow, kita mainkan teman-teman. Wow, mantul. Wow, wadidaw. Kita mencari lagi teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman? Wow, mantul. Kira-kira di mana teman-teman? Wow, ayam teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Ondel mini. Ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ngapain di pohon teman-teman? Wow, dia ternyata lagi main ayunan teman-teman. Wow, mantul. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, ada ondel-ondel cantik dan ganteng teman-teman. Lagi ngapain terus ini? Wow, mantul. Kita ini nonton ondel-ondelnya. Wadidaw, mantul. Kita mencari lagi teman-teman. Di mana teman-teman ya? Wow, di sini ada sapi teman-teman. Wow, lagi ngapain sapi teman-teman? Kira-kira dia pengen berburu apa teman-teman? Kita mencari teman-teman. Wow, mantul. Apa teman? Ini apa teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada kura-kura teman-teman. Ada kura-kura, ayam dan buaya teman-teman. Wow, mantul. Ada 2 anak ayam, ada buaya, dan ada kura-kura teman-teman. Wow, kira-kira nih kura-kuranya bisa bergoyang nggak teman-teman ya? Coba kita itu 1, 2, 3. Wow, bisa teman-teman. Ternyata dia bergoyang teman-teman. Wow, teman-teman. Wow, mantul. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, ini ada pohon apa nih teman-teman? Di mana teman-teman kira-kira teman ya? Wow, teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel pocong warna-warni teman-teman. Wow, ada ayam, bebek, ada pocong warna merah, pink, biru, dan pink teman-teman. Wow, mantul. Wow, kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman? Wow, ternyata ada gajah teman-teman. Wow, gajah pada ngapain teman-teman? Wow, mantul. Yuk, wah ada sini ada gajah teman-teman. Gajah ini kira-kira mau kemana teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada Doraemon, Hello Kitty, dan bebek teman-teman. Wow, kira-kira dia pada mau balapan kali teman-teman ya? Kita jalan teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, ngacir teman-teman. 1, 3. Wow, mantul lah teman-teman. Sampai di sini video kakak teman-teman. Jangan lupa ikuti terus video kakak selanjutnya.
Like, comment, subscribe, dan share.